Rege mwiroreri ndage kunyita ugeni guku thiini wa Gikuyu Star TV na tugithie na mbere na follow up egie Peter Miracle Baby. Aguririkanete Peter Miracle Baby ni agikoretwo murwaru na aragikoretwo agikomete thibitari gwa kahinda ka mieri eri. No ona kuri uguo ni turagikoretwo tugigwikire story igi haria turagikwirite ati Peter Miracle Baby ni aragikoretwo akihingirwo kure thibitari ni undu wa biri ya 1.4 million. Na thutha witu gugikorwo tukiite story no na iragikorwo igithiunguka muno kuria nenda-ini cia ukinyaniria mundu uwikene ta Peter Miracle Baby ni arakirikire gugikorwo agikiona uteithio kuma kuri comedian wa guku bururi-ini uria akiwikaine ta Omondi ri ni aragikorwo agicerera Peter Miracle Baby kuria thibitari na aragikorwo akimucangithiria kimanjika gia ciringi 1.4 million iria ciragikorwo cigikiriha bill ya Peter Miracle Baby. Ohoro uyu mwega ri gikoretwo ukirekereirio ni Omondi ye mwene haria mutambo-ini wake wa Facebook haria agikiandikite atiriri: God is happy, may God bless everyone that sent anything. God sees you. Our brother is out of hospital after 60 days because of you. Team sisi kwa sisi, yani mkisemaga ni leo lazima ikue leo. A very big thank you to Miracle Baby's wife Giiko, yani huyu msichana aliamua lazima bwana yake arudi homa. She stuck by him by day and night. May God bless you guys. Peter Miracle Baby has not been working for the past 4 months. You can still send something for him and the family through his wife Giiko. Akogo ucio ni mundu uwikene ta Omondi uria agikiugite ati through team yake iria ikiwikene ta sisi kwa sisi ni makihotete gukorwo magicangite ciringi milioni 1.4 kana 1.4 million cia gukiriha bill ya Peter Miracle Baby. Na agakiuga atiriri ati already Peter Miracle Baby ni agikiumite thibitari. Oho ni githiete na mbere na agacokeria o mundu wothe uria aragikorwo agikiruta mbeca cia gugikorwo agiteithia Peter Miracle Baby. Oho ni githiete na mbere na agagikorwo agicokeria mutumia wa Peter Miracle Baby ni Giiko ngatho na agakiuga ati ni akirutite wira mwega kuona ati ni agikarite na Peter Miracle Baby wa kahinda karia gothe aragikoragwo akimubatara akiri kuria thibitari. Oho ni githiete na mbere na agagikorwo agikira a Kenya kana agikiuria a Kenya no magithie na mbere gugikorwo magikiria Peter Miracle Baby uteithio wao kuona ati Peter Miracle Baby for the past 4 months kana mieri ina ndagikoretwo wira na uguo ni aragikorwo agibatara tubeca ta gugikorwo tukimuteithĩrĩria gwithie na mbere na muturire. Ngurikanite Peter Miracle Baby ni agitanyitwo gugikorwo agicoka thibitari after 6 weeks nigo agithie agikorwo akirorwo ni marigitari makiroreka no aragithie na mbere na gugikorwo akirikava kuma guku kwa Gikuyu Star TV. Tugakiwish quick recovery kuri Peter Miracle Baby na tugacokia ngatho cia mwanya kuri Omondi uria aragikorwo agiteithĩrĩria Peter Miracle Baby gugikorwo agicangithia 1.4 million cia kumuteithĩrĩria gugikorwo agikiuma kuria thibitari. Nginya kahinda kangiri guku ni kwa Gikuyu Star TV.